No, like I said earlier, I think it defies current material science and the ability to develop that much propulsion. Well, either the United States has an adversary here in this world that we don't know, or we really have some serious investigations to do, right? Od 26. avgusta počele su da se događaju zaista uvrnute stvari. Dobio sam gomilu poruka, a dugo nisam dobio toliko poruka zbog nekog događaja, u kojima su neki ljudi pisali, evo sljedeće, idiokratija, sada kada su priznali da vanzemaljci postoje, hajde napravi analizu oko svega toga. Priznali da vanzemaljci postoje. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? Verovali ili ne, ovo je segment iz javne rasprave koju je organizovao Američki kongres zbog navoda da američka vlada navodno godinama prikriva program u kojem je preuzimala različite NLO-e te obranutim inženjeringom koristila tehnologiju tih neidentifikovanih letećih objekata. 3 vojna veterana su svjedočila na dugo očekivanom saslušanju u Kongresu o NLO-ima. Najčudnije i najveće tvrdnje imao je oficir vazduhoplovstva SAD-a i bivši obavešteni zvaničnik David Grush. As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Znači, on je ovdje pred Kongresom tvrdio da SAD ne samo da tajno godinama sakuplja NLO-e i da obranutim inženjeringom koristi njihovu tehnologiju, već da ti NLO-i nisu ljudskog porekla. Nije to isti slučaj kao recimo sada što je ponovo Rusija napala iznad Sirije ovoga puta američki dron MQ-9 Reaper, pa da iskoristi njihovu tehnologiju da napravi svoj. Ne, on je tvrdio da ovi NLO-i nisu ljudskog porekla, čime je implicirao da oni ne mogu biti sa ovozemaljskog sveta. I ne samo to, tvrdio da vlada SAD-a posjeduje i mrtve pilote iz ovih NLO-a. Pred poslanicima predstavničkog doma o neidentifikovanim anomalnim pojavama, penzionisani pilot lovca mornarica David Fravor također pričao o već čuvenom Tic-Tac snimku. Tu je svedočio o svom iskustvu kada je video ovaj objekat 2004. godine. If the aircraft was armed, do you believe that your aircraft or any aircraft in possession of the United States could have shot the Tic-Tac down? I'd say no, just on the performance it would just left in a split second. Gledate novu epizodu serijala Uz kafu, gdje uz kafu diskutujemo o najaktualnijim temama. Neverovatno je da sad diskutujemo u javnim vodama o ovako neverovatnim stvarima. Da li je zaista istina to što su mnogi pomišljali da nas polako pripremaju za nekakvu veliku vest? Vest na koju smo pripremani godinama putem filmova, različitih klipova i različitih nekakvih istražitelja, da ne kažem indoktrinisani. Mnogi su pomislili da će možda konačno belodaniti postojanje vanzemaljaca, a stvoreno je verovanje da su oni zaista sada obelodanili da su vanzemaljci otkriveni. Bukvalno sve televizije sveta sada pričaju o tome. Međutim, da li je to zaista istina? Ipak i veliki broj ljudi vođen različitim dešavanjima prethodnih godina su skeptični. Zašto baš sada? Da li su navodne pojave sa neba nova velika distrakcija sa nečeg? Da li se sprema velika prevara? Kao što ste već navikli, detaljno ćemo ovdje istražiti šta je istina, a šta ne. Prije nego što nastavimo, bio bih vam zahvalan ukoliko biste sačekali samo na kratko. Nakon svih ovih priča o vanzemaljcima i njihovoj tehnologiji, da se vratimo na zemlju i da isprobamo ovo zemaljsko oružje koje će nas podsjetiti koliko smo kroz istoriju napredovali u vidu ratovanja. U ovome će nam pomoći World of Warships, koji je također omogućio da imam više vremena da istražujem, pravim ovako važne teme. A ova igrica će vam se svidjeti jer je pre svega besplatna, dostupna je za gotovo sve konzole, tačnije i za računar, i ono pre svega možete da igrate sa prijateljima u timovima, stoga možemo sa vremena na vremen nekada zajedno da igramo. Ukoliko volite istoriju, obožavat ćete je, jer ima preko 600 istorijskih brodova raspoređenih u 13 različitih nacija. Plus, postoje 5 različitih klasa brodova, od razarača, krstarica, ratnih brodova, nosača aviona i čak nedavno dodatih
podmornica. Da biste isprobali World of Warships, jednostavno kliknite link u opisu klipa i uz pomoć mene ćete dobiti paket dobrodošlice u vrednosti od 25 evra. Tu ćete dobiti i 500 dublona, 2 miliona kredita, nivo 4 vrhunski brod, dobiste 7 dana premium profila, kao i 6 komandantnih poena za veću veštinu. Zabavite se. A sada nastavljamo s temom. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? Ovo David Grush, bivši zvaničnik američke obavještajne službe, nije u potpunosti obelodanio. U predstavničkom domu on je imao najžešće navode kada se pričalo o viđenjima neidentifikovanih vazdušnih fenomena. Ne samo da je tvrdio da je Pentagon pronašao nepoznate srušne letelice, već i da je pronašao biološke ostatke neljudskog porekla. Are you aware of any individuals that are participating in reverse engineering programs for non-terrestrial craft? Personally, yes. You know any that would be willing to testify if there were protections for them? Certainly closed door and assurances that breaking their NDA, they're not going to get administratively punished for so. Yeah. On je dalje govorio da je bio obavešten u toku svojih službenih dužnosti u višedecenijskim viđenjima neidentifikovanih anomalnih pojava i pronalaženju udesa kao i programu obrnutog inženjeringa, a tu mu je bio odbijen pristup. On je odbijao i da daje neke detaljne informacije zbog zabrinutosti za sigurnost, jer kako je rekao, može otići u zatvor zbog davanja klasifikovanih informacija. Na pitanje da li je neko povređen kako bi se prikrili informacije o vanzemaljskoj tehnologiji, Grush je dao pozitivan odgovor, ali kada je upitan da li je neko ubijen zbog toga, on je izjavio kako mora da bude oprezan, ali da je ljude sa takvim saznanjima uputio odgovarajućim vlastima, što znači da je ovdje donekle dao pozitivan odgovor. Pred poslanicima predstavničkog doma ovim pojavama na saslušanju su bila 2 druga svedoka. Obojica su nekada radili u mornarici bivši piloti, od kojih je jedan penzionisani David Fravor, koji je također ostavio upečatljivo svedočenje. Oni su pričali o svojim ličnim iskustvima sa NLO-ima, uključujući o incidentu iz 2004. godine. All four of us, because we were in F-18F, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. We proceeded around the circle about 90 degrees from the start of our descent, and the object suddenly shifted its longitudinal axis, aligned it with my aircraft, and began to climb. On je ovdje također detaljno pričao o čuvenom tic-tac snimku u kojem smo detaljno pričali 2020. godine, kada je pandemija bila glavna tema. Međutim, za to jednom kratko vreme svi su pričali o vanzemaljcima i identifikovanim letećim objektima, kada je Pentagon prvi put obelodanio 3 snimka, a jedan od tih snimaka je upravo bio tic-tac snimak. On je bio duži vremenski period u žiži javnosti jer ga je prvobitno obelodanila nekakva privatna kompanija, a onda je prvi put Pentagon priznao da zaista se istražuje o čemu se ovdje radi i zbog pritiska javnosti su odlučili da više pričaju o svemu ovome. Tačnije, kako ne bi došlo do zabune i kako bi se raščistile sve zablude javnosti o tome da li snimak koji je kružio stvaran i da li u videu ima više detalja nego što je bilo poznato. Prema Smithsonian magazinu, nedavno je došlo do velikog porasta uzbuđenja oko vanzemaljskog života, a tome je pomogla činjenica da je Kongres održao 2 saslušanja o NLO-ima u posljednje 2 godine, nakon skoro 60 godina pauze, kada je posljednji takav postupak bio 1966. godine. Ovi bivši piloti su imali nešto staloženije izjave od Grusha. Oni su tražili da piloti imaju slobodu da prijavljuju neidentifikovane pojave, jer nekada biste mogli doći u problem ukoliko biste rekli da ste vidjeli nešto što ne možete objasniti, ali ovaj pilot koji se fokusirao na ovaj čuveni tic-tac video nekako insinuirao da on možda nije sa ovoga sveta, jer nije primetio da on ima pogonski sistem. Iako u nekim snimcima neko od glasova iz vojske koji su snimali to je govorio da je možda u pitanju dron,
On je nekako više naginjao ka tome da mi nemamo u stvari takvu tehnologiju da se tako nekakvo naše vozilo ili neka naša letelica može kretati. Nakon ovih svjedočenja stvorilo se verovanje da smo konačno priznali da vanzemaljci postoje ili da se zvaničnici spremaju da nam to obelodane. Sada ostajemo sa pitanjem, da li nakon ovih svjedočenja smo zaista dobili dokaz da su vanzemaljci tu ili da su se srušili, a mi smo preuzimali njihovu tehnologiju u tajnosti i to decenijama. Ne samo da svjedoci nisu prezentovali nikakve zvanične dokaze, već jedan od svjedoka je prezentovao samo špekulacije koje je čuo od treće strane i to je prezentovao kao činjenice, ali bez dokaza. Međutim, deluje kao da je neko zaista želeo da mi stvorimo takav utisak da nakon ovih svedočenja mi poverujemo da su konačno obelodanili da vanzemaljci postoje. Još 2020. godine sam shvatio koliko moć priče o vanzemaljcima i NLO-ima zaista imaju. Kada smo svi pričali o pandemiji, znači to je bio centar priče, mnogi ljudi su pravili različite teorije oko toga šta se ovdje zaista dešava, da li vlasti govore istinu. A onda odjednom dolazi do ovih vesti da je Pentagon obelodanio već obelodanjene snimke, svi su prestali pričati o pandemiji i fokusirali su se na to. Također su tada smatrali, evo ga, sad će nam priznati da postoje vanzemaljci. Znači, toliko smo indoktrinisani oko ove teme, da mislimo da vlasti u svemu lažu i to imamo zaista pravo iz mnogih primjera. Ne moram spominjati različite projekte, programe i odstupanja tokom recimo mera iz pandemije. Ali jedino ne mislimo da lažu kada nam govore nešto oko vanzemaljaca. Zanimljivo, zar ne? I kao tokom 2020. godine, zanimljivo je ponašanje medija pre ovog dugo očekivanog saslušanja. Extraterrestrials be walking among us? I've been meaning to tell you something. I suspected. A group of researchers at Harvard University think they may have found alien technology here on Earth. Yeah, that it likely made the journey here on a meteor from another solar system. Mjesec dana pre ove vesti izašla je vest kako dok američka vlada proširuje istrage o NLO-ima, tako se stvara i grupa za pilote koji ih primećuju. I tu je bila gomila vesti zbog kojih su mnogi ljudi bili još uzbuđeniji za ovo saslušanje koje je nedavno prošlo. A tokom dana, kada je bilo to saslušanje, pojavila se gomila klipova na TikToku i drugim društvenim mrežama koji su tvrdili gotovo je, evo priznali su, vanzemaljci postoje i gomila poznatih platformi koje prave dokumentarce o ovakvim temama su na taj isti dan počele izbacivati snimke o tome kako neki svedoci tvrde da smo uhvatili neke vanzemaljce, čak su davali njihova imena. They also found a live alien. That live alien was named Eva, and he was transported to, it was a male, was transported to Los Alamos, where he lived out his life. Primetio sam da nije jedino meni bilo čudno što na dan tog saslušanja svi su bombardovali o vanzemaljcima, ali u tom tonu kao da je vlast priznala da oni zaista postoje. Evo recimo komentari sa ovog snimka. Svi se pitaju šta se odešava. A onda je neko napisao ukoliko priznaju postojanje vanzemaljaca, to znači da nešto politički ne valja. Onda su drugi pričali okretanje glave ili ti pažnje sa stvarnih problema. Zanimljivo je koliko su ljudi izgubili povjerenje u vlast i to sa dobrim razlogom da su nekada postojale teorije zavere da vlast prikriva postojanje vanzemaljaca, dok sada ljudi masovno veruju da sada koriste, upravo izmišljaju priče o vanzemaljcima kad god im to zatreba. Zbog svega ovoga, termin lažna invazija vanzemaljaca je postao sve popularniji. O tome smo pričali pre više od 6 godina i mnogi smatraju da se dosta toga poklapa sa današnjim dešavanjima. I mnogi dalje smatraju da, recimo, vanzemaljci upravo mogu pomoći da se promeni to neko staro verovanje i da uđemo u taj neki drugi svet, ali to je već neka druga tema. Kako god ono što želim da vam kažem, mnogi ljudi smatraju da sada pričom o vanzemaljcima bukvalno mogu da skrenu pažnje sa bilo kojeg događaja. Evo recimo, malo ko zna da je baš u sredu, kada su svi ljudi slušali o vanzemaljcima, recimo Bidenov sin Hunter Biden išao na sud. Tu je došlo do iznenađujućeg razvoja događaja kada je na saslušanju u Saveznom sudu na kojem se očekivalo nakon dogovora da će se izjasniti kriv za neke optužbe oko poreza, međutim,
Na kraju se izjasnio da nije kriv. Ovo sada ne kažem da ovo saslušanje o NLO-ima ima nekakve povezanosti sa Bidenovim sinom i njegovim suđenjem, jer jedan republikanski kontingent je bio najglasniji da dođe do saslušanja o NLO-ima. Samo želim da kažem koliku moć ove vesti imaju da jednu najvažniju ne bismo recimo ni primetili. Ronald Reagan je još pre mnogo decenija u svom govoru prikazao koliko bi nekakva invazija vanzemaljaca promenila današnji svet. I couldn't help at one point in my discussions privately with General Secretary Gorbachev. When you stop to think we're all God's children wherever we may live in the world, I couldn't help but say to him, just think how easy his task and mine might be in these meetings that we held if suddenly there was a threat to this world from some other species from another planet. Vidite, ovakav događaj bi imao i potencijal da obriše granice, što je jako zanimljivo razmišljanje. Ali nije problem verovati u vanzemaljce, već problem je verovati ljudima i da li kriju nekakvu agendu. Kada smo već kod ljudi, da vidimo šta je sa onim svedocima koji su bili na ovom nedavnom saslušanju. David Grush i njegovi ogromni navodi. On je zaista 2019. godine došao na poziciju radne grupe za neidentifikovane vazdušne pojave. Imao je pristup brojnim dokumentima. Međutim, svaka njegova tvrdnja na ovom saslušanju nije bila njegova, već ono što su mu rekli drugi ljudi. Moje svedočenje je zasnovano na informacijama koje su mi dali pojedinci sa dugogodišnjim iskustvom u legitimnosti služenja u ovoj zemlji, od kojih su mnogi također delili ubedljive dokaze u vidu fotografije, zvanične dokumentacije i poverljivih usmenih svedočenja. Sve u svemu odgovorim na ono prvo pitanje da li su ovi svedoci ili ti grubo prevedenim zviždači obelodanili i dokazali da su nas posjećivali vanzemaljci. Nisu predstavili nijedan konkretni dokaz. Znači sve ono bilo usmeno rekla kazala, a kada David Grush upitan da li može da kaže neke detalje, da daju neke više informacije kako bi dokazao, on bi se branio govoreći kako zabrinut za bezbednost i neke bolje detalje bi dao iza zatvorenih vrata. Znači da javnost to ne vidi i ne čuje. Koja je onda bila svrha njegovog svedočenja ukoliko će iza zatvorenih vrata da neke bolje informacije? A ovdje je izašao kako bi javnost bila navodno upoznata sa tajnim operacijama njihove vlasti. Koja je onda svrha svega? Čak i da nešto posjeduje, on njima kaže ko je rekao da će oni tačno sve od reči do reči iskazati javnosti. Što se tiče bivših pilota, oni su zaista imali lično iskustvo što vidimo pomoću ovih snimaka. Zanima ih postoji li nekakvo objašnjenje, to poštujem. Tražili su da se bolje istraže ove pojave. Ali sva trojica su već godinama u žiži javnosti. Gostuju u velikim emisijama i pitanje je koliko će njihovi navodi postati legitimni u budućnosti. Ja ne želim da odbacim nijedne navode nikada, uvek volim da istražim, ali mi je zanimljivo da svi ovi svedoci nekako sugerišu da ova navodna bića koja su nas navodno posjetila imaju uvek bolju tehnologiju od nas, tehnologiju koja prkosi svim mogućim ovozemaljskim zakonima i onda dolaze baš u Ameriku i tu se ruše. I onda Amerikanci im kradu tehnologiju tek tako. Visoki zvaničnik Pentagona napao je ovo saslušanje i tvrdnje o NLO-ima, nazivajući te tvrdnje uvredljivim za zaposlene koji istražuju ova viđenja, optužujući ključnog svedoka da ne sarađuje sa zvaničnom istragom vlade SAD-a. Ali dobro, možda i on kada postane bivši zvaničnik također počne tvrditi svašta. Svi se oni bore za istinu kad nema više plate. Za kraj ja ne osporavam ničije postojanje, sve moguće dosta toga je nepoznato što nismo istražili. Ali ne mora sve biti isto kao što nam to hollywoodski filmovi prikazuju. I ovaj video sam pre svega napravio upravo što ste mi slali poruke i što ste bili ubeđeni da je ovo saslušanje nekako dokazalo da su nas vanzemaljci posjećivali. Nekako se vidi da neko kroz medije već godinama vuče ovu priču iz nekog razloga, iz kojeg ostaje nam da saznajemo. Očigledno da vanzemaljci vuku velike kontroverze i oni zaista mogu da pomognu da konačno dođe do te totalne globalizacije. Jer mi idemo ka tom svetu, ali i u posljednjih nekoliko godina to je dosta usporeno. Ovo su sve onako zanimljive teme za razmišljanje, ali moram da kažem, evo neko moje predviđenje, ne bi se čudio da za neki 5 do 10 godina obelodane da smo pronašli nekakav vanzemaljski vid života, ali verovatno mikroskopski ili nešto slično. Na kraju ćemo se i tada pitati
Kome verovati? Što se tiče tih famoznih zviždača koji obelodanjuju vladine tajne, verujem da oni istinski ne bi sedeli tu tek tako. Znamo šta se desi s onim pravima koji posjeduju neke informacije. Pogledajte samo primjer Snowdena. Mislim da je u početku ovaj čovjek najbolje sugerisao da prvo treba istražiti neidentifikovane objekte i nepoznate tehnologije sa ovoga sveta, pa onda idemo tražiti izvan naše planete. Jer pronašao sam rad na sajtu Harvarda, pisao je Ruiz Michael. On je tu konstatovao kako nauka pokušava analizirati ono što se posmatra. Ali šta se dešava kada se posmatranje ne može objasniti raspoloživim znanjem u tom trenutku? Šta da radimo? Uočenje NLO-a u mojoj priči nije se moglo objasniti sve dok nije otkriven tajni vojni avion SR-71, također poznat kao Blackbird. Mnogi nisu znali za postojanje ovog aviona, stoga su verovali da su vidjeli vanzemaljski NLO. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video. Nadam se da uživate u mom radu i kada na racionalan i objektivan način analiziram neka najnovija dešavanja. Nemojte zaboraviti da kliknete link u opisu klipa kako biste isprobali igricu World of Warships. Sigurno će vam se svijeti. Tu su moji profili različitih društvenih mreža, Telegram, tu je portal idiokratije.com. Sve linkove i informacije možete također ponovo pronaći upravo u opisu klipa. Do sljedećeg viđenja. Pozdrav!